PNI ke Argentina seperti pa kalong ke defending champion. Pada PNI ro seperti pa kumno ke Argentina ke yelekai panyok kor ya kanam job. Dakaba haka jingelekai round 16 jong ke Argentina persya ke Egypt kane ke jingelekai kalong ke jingelekai ke itanat bah nomor boro artri tim kilala panyelekai bah. Henry ke Egypt tang hakamit ke bakatsan kalala ban penki akajar lengba ui Ibrahim. Par hakamit ke arpwe ke Argentina kalau yo ke penalti par ka don ka chance pan penyakaj kene ke jingelekai par Messi ulam bi syakmat pan shoot kene ke penalti Henry syam lalapat pan penkela sya ka gol. Paling bakane ke jing Messi ya ke penalti ha ke kelas step ke jingelekai kala kudno da shi gol lanot. Henry habawan peteng pat ha ke kalamit ke Argentina kala kunting pan penpai kene ke shi gol. Henry hakum kene ke por ke Egypt kala labiang pan penki ka jar. Henry kene ke gol adis alauno namar ladon ka fall hashfa ban tab ya kene ke gol. Padahadin kene ke dis ala gol ke Argentina kala kunting pan penpai kene ke shi gol. Henry kum kene ke por ke Egypt kala labiang pan penki ka jar lengba usiso haka menit ke benriu punyau. Palengba kene ke gol ke Egypt kala lam kumat da ar gol lanot. Pat kumta kinong kersan jong ke Argentina kila duk men simha pat kinong kersan jo Ronaldo kila penkre pan penyo Messi. Henry hukum kene ke por ke Argentina kala pan penpai si gol lengba Cristiano Romero haka menit ke benyo kendai lengba ke bol assist de Lionel Messi. Partang hadin kato kene menit kata kamit ke prapulai Messi ula ban penyek haji kene ke jingelekai ya ke bol assist de Gonzalo Montiel. Henry kamit ke kendai pau plus R ke Argentina kala ban penlim ke Egypt da ke ba kala ban penki beng ke jar lengba Enzo Fernandez ya ke bol assist de Lisandro Martinez. Paling ba kene ke 6 job ke Argentina kala yok rung sya ke quarter final. Te paralog mentakas ngitang kine ki video ki bakendiat kublai shibon.